Faslo Jampuijalani blogni bisingo khobjaknai gorong hamkrai Samung Homungrogno thangai Naiwikha sakbaithang Sepahijala hangkoni hangkorfa Dr. Siddharth Sibjaswal Faslo fungni damtisa tami Tongma jora juda hamkrai Samung Homung berainaina sakang Jampuijalani blogni blog panchayat resource center Sepahijala hangkoni bisingo khobjaknai Kaisni blog ni video additional video te juda tangbitingni tangphangno logiyatui koklamo achuka Sepahijala hangkorfa koklama thumni baskango phai hangkorfa shaka Faslo Sepahijala hangkonni juda blog ni video rokno logiyatui te juda tangbitingni tangphangno logiyatui hamkrai Samung Homungrogno borok berainai lenai Faslo Jampuijalani blog puila berainai lekha abni agulo Jampuijalani blog ni plastic segregation center canteen Sudanba Deborma Smriti Röngnokni Kholabo Sularbai Snamjak Filter Rokno Berainai Lekha Te Teima Blaze Committee Habanok Kendraichara Angonari Center Kanoram Para Angonari Center Berainai Lekha Berainai Mungo Tongo Sepahijala hangkorni additional DM Subhas Dotto Sepahijala hangkorni bisingo khobjane juda blogni video additional video Sepahijala hangkor Jampuijalani blog ni juda line department ni tangphangrok manjakha